reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Hirushwa, turaje mu gace twahariye imyidagaduro. Uyu munsi ku Ibendera TV tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abakobwa 10 ba mbere bafite uburanga buhebuje ku isi. Ni urutonde rukomeye cyane. Uru rutonde kandi rwagendeye ku bakobwa bazwi cyane ku isi bitewe n'uburanga bwabo, butewe n'ibyo bakora, butewe nuko bakurikiranwa cyane, bugendeye kandi no ku buryo aba bakobwa bakurura igitsina gabo, uburanga bwabo, ubwitonzi bwabo, ndetse bakaba mu bagize ibyo bageraho bikomeye ku isi muri iki gihe. Uru rutonde kandi rushobora guteza amatsiko wowe udukurikiye. Nugira ikibazo uduhe igitekerezo nyuma y'iyi video, hanyuma natwe turahita tugusubiza. Zirana za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakaza amashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube, ikuzana ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV, nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview, ndetse kandi uragerayo usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose nukugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV, ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Ku mwanya wa 10 w'uru rutonde turahasanga umukobwa witwa Emilia Clarke, umwe mu bakinyi bakomeye cyane muri filime. Emilia Clarke niwe uri ku mwanya wa 10 mu bakobwa bafite uburanga buhebuje ku isi. Uretse kuba akina filime, azwi kandi kubera umurimo we akora mu gihugu cy'Ubwongereza, aho ari umuvuzi akaba ari umuforomokazi. Ku mwanya wa 9 w'uru rutonde turahasanga umukobwa witwa Yan. Uyu ni umushinwakazi, akaba umwe mu bakinyi ba filime bazwi cyane mu Bushinwa bwose. Yani yagaragaye cyane muri filime zakunzwe cyane kandi agaragara cyane nk'umukobwa uyoboye abandi muri filime. Yakinye filime za Sydney nka The Dreaming Man na Historical Epic of Zheng Xinhuan. Ku mwanya wa 8 turasanga umukobwa uzwi ku izina rya Catherine Langford. Uyu mukobwa aza ku mwanya wa 8 w'urutonde rwacu. Ni umukinnyi wa filime wavukiye kandi akarererwa muri Australia. Nyuma yo kurangiza kaminuza, uyu mukobwa yahisemo gukina filime gusa ntiyakiriwe mu mashuri. Yagerageje gusaba kuba yajyamo yigisha gukina filime. Ku mwanya wa 7 turasanga Priyanka Chopra wahoze ari Miss World. Nawe ari mu bakobwa beza cyane bafite uburanga butangaje ku isi. Chopra yatowe nk'umukobwa wo muri Aziya ukurura abagabo kurusha abandi mu mwaka w'2018 ku bushakashatsi bwakozwe na Eastern Year, kandi yatsindiye n'ibihembo byinshi binyuranye. Ku mwanya wa 6 w'uru rutonde ni urutonde rugaruka ku bakobwa beza cyane kandi bakurura abantu benshi ku isi, aho kuri uyu mwanya wa 6 tuhasanga Nana Im. Uyu azwi cyane ku izina rya Nana. Muri Kamena mu mwaka w'2015 Nana yari mu gihugu cy'Ubushinwa, aho yakinye muri filime nka Go La Road Goes To hamwe n'izindi zitandukanye. Akaba uyu mukobwa yarari no ku rutonde rw'abakobwa 100 bafite uburanga mu mwaka w'2014, muri 2015, muri 2016, muri 2017 ndetse no muri 2018.
ku mwanya wa gatanu turahasanga Deepika Padukone, umukinnyi wa filime. Deepika niwe twabonye kuri uyu mwanya wa gatanu. Yagaragaye inshuro nyinshi ku rutonde rw'abakobwa beza mu gihugu cy'Ubuhinde. Imiterere ye, uburebure, inseko, amaso meza ndetse nuko ahagaze bishimangira uburanga bwe butagereranywa aho na benshi. Ku mwanya wa kane turahasanga Ana de Armas, ni umukinnyi wa filime muri Cuba. Ana de Armas niwe uri ku mwanya wa kane w'urutonde rwacu. Ubu akina filime muri Hollywood kandi afatwa nk'umwe mu bakobwa bafite uburanga bw'agahebuzo. Hanyuma ku mwanya wa gatatu w'uru rutonde turahasanga Selena Gomez. Selena Gomez yakinnye muri filime zikunzwe na abenshi. Ni umwe mu bakobwa bafite uburanga buhebuje b'abaririmbyi kandi yakoranye cyane n'imiryango yita ku kiremwa muntu. Arazwi cyane kandi niwe umuntu ukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu yahawe ibihembo byinshi harimo nka Alma Award, American Music Award, MTV Video Music Award na People's Choice Award n'ibindi ibihembo byinshi binyuranye. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Liza Soberano, umukinnyi wa filime ndetse n'umunyamideli. Niwe uza kuri uyu mwanya wa kabiri mu bakobwa beza ku isi. Uyu mukobwa ukiri muto uzwi cyane muri Philippines, akaba ari mu bakobwa bafite uburanga buhebuje ku isi. Yagaragaye cyane muri filime z'uruhererekane na filime zisanzwe nk'iyo bise Once Upon a Time n'izindi nyinshi inyuranye. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 Liza yari umukobwa wagaragaye neza mu binyamakuru kubera kumenyekana no gukundwa cyane. Yagiye agaragara henshi mu bitangazamakuru muri Aziya aho yabiciye bigacika. Akaba umukobwa wazamuye igikundiro cyinshi cyane bidashidikanywaho. Rero akaba yicaye kuri uyu mwanya wa kabiri w'urutonde rw'abakobwa bakurura abantu ku isi. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukobwa witwa Hande Erçel. Uyu munyamideli akaba n'umukinnyi wa filime ukomoka muri Turukiya. Hande Erçel niwe uyoboye urutonde rwacu rw'abakobwa bafite uburanga buhebuje ku isi. Uyu mukobwa yatangiye kumenyekana cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 kandi akaba agaragazwa nk'umukobwa ufite uburanga buhebuje ku isi, aho yagiye akunda kwigarurira abantu benshi barimo cyane cyane ab'igitsina gabo. Ni umwe mu bakobwa rero bafite impano mu gihugu cya Turukiya yo kuba umunyamideli ku rwego rukomeye, kandi ibi bikaba byaratumye agaragara ku isi yose akigarurira imitima ya benshi. Igikundiro cye rero ntigishidikanywaho kumwicaza ku ntebe ya mbere y'abakobwa buje uburanga ku isi yose. N'urutonde rw'abakobwa bagera ku 10 bose twari twabakusanyirije tugendeye ku bikorwa bagenda bagaragaza bibasha kubinjiriza amafaranga menshi ndetse kandi bibasha gutuma abangaba bagaruka kenshi mu mitima y'abantu benshi banyuranye. Aha ni ku Ibendera TV. Nugira igitekerezo ukiduhe inikaze, ibitekerezo byanyu birakirwa cyane. Turakwibutsa kandi gukora like na subscribe kuri channel yacu. Nge nitwa na Cretin Hirushwa, ni ku Ibendera TV. Stay in touch.